Imana icyubahiro, Imana ishimwe cyane. Ntabwo mvuga byinshi, wenda tuzavuga undi munsi hatari abashitsi. Dushimiye Imana yadukoreye ubukwe bwiza. Dushimiye Imana yaturinze mu rugendo rwose rwo gutegura n'ubukwe. Dushimiye Imana ko yarinze papa mu mpanuka tukaba duhagaze hano twese turi bazima. Dushimiye n'Imana yaduciriye inzira, ukaba narazanye n'umugabo wanje ntiyaba gutandukana. Imana ishimwe. Ikindi mu cyumba cya mukobwa wanje hari handitse ngo faith it does make think easy, it make think possible. Kwizera ntikuza gutuma ibintu ngo byoroha, ahubwo gutuma bishoboka. Ntigutuma ikibazo cyoroha, ahubwo kirakemuka. Ntigutuma indwara yoroherwa ngo ipfupfahazwe, ahubwo irakira. Haleluya! Uko kwizera bahagazeho niko gutumye bari hano uyu munsi. Bwana asifiwe. Ku buryo ndibuka umunsi ambwira batangira urugenzi rwabo, arambwira ngo dada, do you have a time? Yes. Arambwira ngo ngiye kubwira amakuru. Ati hari umusore tumaze iminsi tuvugana. Atariko namubwiye ngo yes. Ndamubwira ngo I trust you my daughter. Ndakwizera ko uri mature enough. Atarambwira no wariwe. Ndabizi ko utakwisondeka. Hallelujah. Rero nyuma yaho mbona telefone ivuye Kigali. Se wa Trezor ambwiye amakuru nawe Trezor yamubwiye. Icyakurikiyeho niki nashizeho schedule y'inama ababyeyi ko turi bane hamwe n'abana bacu. Tuyikora ku murongo wa telefone batubwira amakuru neza, turaganira, turabasengera, bakomeza gahunda zabo. Bibona kuja official. Hanyuma barasaba nicyo gihe twababwiye amakuru mwese. Rero ibyo mwakoze mushigikira kubaka urugo rw'abana bacu. Uyu munsi murababona bari hano. Reka duheze Imana icubahiro. Haleluya! Turabashimiye ko mwadushigikiye kubaka urugo. Ikindi ndashima Imana ko ejo hatambutse itangazo rivuga ngo visa zose cyangwa se ibikorwa byose muri ambasade ya Amerika birahagaze. Ari indwara y'icyorezo yateye, noneho bisohoke ejo bo baraye bashitse. Baravuga ngo n'abanyamerika bose bashaka ubufasha birahagaze. Office ndizirakinze ndizazikora kwanga ko bakwandura. Ibyo bibaye baje. Twizamura icubahiro. Rero bana bacu, iyi ni impano, harimo ubutunzi bw'ubwenge, harimo byinshi bizabafasha mu buzima bwanyu, ndetse muzabyigishe n'abandi. Imana ibahe umugisha. We ask for blessing from God. Turi kumwe na couples ya Trezor na Nyashimwe. We are with another couple of Trezor and Abasayi mu Nyashimwe. hasi namwe tubakire. May you rise so that we can welcome you. Mu hasi. Nyashimwe yapfukamye hano tumusengera aje Kigali gukora ubukwe. Nyashimwe bow down here. Imana ibahe umugisha. Uwavuga iby'Imana idukorera buri munsi sinzi ko yabivamo, kuko hari igihe abantu tubona ibintu byakozwe tukagira ngo byari byoroshye, ariko ntabwo byari byoroshye. Amen. Guhera igihe yaje kundeba bwa mbere kugeza nonaha hagiye hacamo ibintu byinshi, ariko hamwe n'Imana twabinyuzemo neza. Turashima Imana ko yaduhaye ubukwe bwiza, ndagira ngo mwarabibonye. Biriya ni ibikorwa by'Imana, si twebwe abantu. Amen. Ndashima n'Imana ko twabashije kuzana hano muri Amerika. Murabizi ko bitaba byoroshye, ariko Imana yaciye inzira. Amen. Igihe batubwiye ko twaba ready for the visa, nyine nibwo papa yagize ikibazo akora accident. Byaduhagaritse umutima, kuko accident yageze ku mubiri no gupfa umuntu yapfa, ariko hamwe n'Imana, Imana yaramurinze kugira ngo ibyishimo bitaza guhinduka umubabaro. Amen. Rero Imana ishimwe. Soza
ndabizi bashobora kuba badukurikiranye. Suje ababyeyi banjye aribo bari abashumba banjye n'umuryango wanjye. Imana ikomeze ibahe umugisha aho bari. Ndabizi ko banezerewe kubona turi mu materaniro. Murakoze. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Twese ni ugushimira Imana. Ndavuga bukeya, dufite amashimwe menshi mu mitima yacu. Ndavuga amagambo makeya, hanyuma turaje gutambira Imana ubwo Imana yadukoreye. Amen. Shimiye Imana yuko Imana yabanye n'abana bacu aya mezi angaya twabasize hariya nyuma yo gukora ubukwe, ikabarinda bakageza kuri uyu munsi wo kuzanana. Imana ishimwe cyane. Ikigeretseho nshimiye Imana yuko Imana yabanye na pasiteri. Ntabwo byari byoroshe. Umunsi akora impanuka niyo munsi bahereza abana viza. Nukuri tugira ibyishimo kandi harimo n'umubabaro, ariko nshimiye Imana yuko yatugaruriye pasiteri, tukaba duhagararanye hano turi amahoro n'ibyishimo byinshi cyane. Ikigeretseho nshimiye Papa Dorine. Nukuri twarabanye mu kumugwaza. Buri mugoroba baraza bombi na Mama Dorine, akaza agashira abana mu modoka, tarebe ngo n'abana b'impinja akabazana. Buri munsi ntitwegeranye hari umwanya, buri munsi akaza akamureba. Nukuri ndamushimiye, Imana imuhereze umugisha. Shimiye n'abamusuye bose, ni benshi hafi itorero ryose. Mwarakoze cyane, nukuri Imana ibahereze umugisha. Abapasiteri bacu ndabakunda. Umunsi akora impanuka nibo bahageze mbere, birirwa hamwe nawe, ndetse umwe yarasigaye yiranwa nawe kugeza nimugoroba. Nukuri Imana ibahereze umugisha. Nari mbakunda ariko urukundo rwarongereye. Imana ibahereze umugisha. Abantu bose basengeye abana bacu kugira ngo baze, nimuze dutambire Imana. Barahari.
Dukubita amashyi kandi ufite umutekano. Aba nibo bakenewe apana imisatsi nyine imeze ukuntu gusa ntuhindure transport iyo utangirira hariyo ariko gumugenda Imana igumugisha kandi turirimba mwebwe uyu muriro uciye mwasubira mu karirimba se turatamba Imana ibamugisha. Imana ibahereze umugisha kugira mugenzi wawe zitunenongera kubovira y'amashimwe zitunenongera kubovira y'amashimwe imbaraga zawe Mana yanjye zitunenongera
mwicare mugubwe neza. kweli ikanisa mukubita amashi kandi aba nibo bakenewe apana imisatsi nyine imeze ukuntu gusa ntuhindure transport iyo utangirira hariyo ariko umugenda Imana igumugisha kandi turirimba mwebwe uyu muriro uciye mwasubira mu karirimba se turatamba Imana ibamugisha. Imana ibahereze umugisha kugira mugenzi wawe